bitan i za vitežane i za djecu, jer ovo uređenje, znači završna aktivnost ove kampanje, važna je zbog i samih ovih osoba oboljelih od PTSP-a, zbog njihove socijalno-radne rehabilitacije, znači da se odbaci ta stigma u društvu, da su oni korisni članovi zajednice, da se tako osjećaju. Zato smo odlučili ovu aktivnost sprovesti u djelo.